الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kamumaasan atau taymanghuran, mga jamaah balhurmat, iban nasin amu inti mataynghub miyumurul simpakarajaan simpag nasihat diha Masjid Al-Jahrah habiya simpagkabyaksahan mapaun sa tiap-tiap malam Jumaat. Murah-murahan ipanginduatan ni fa Allah subhanahu wa ta'ala in bang mayan patap-tapun niya katu taniyo in sa laggo-laggo pakarajaan ini amuin hikamumpa at hakabuhi taniyo tumaynghog sing kallam sin Allah iban hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin piagbin niya hay sisiu in kimawa hinang niya padduman in kallam iban sin hadis tartantu di na siya malawong salama-lama deng hakabuhi dunya dagpagpaadlaw akhirah. Hasabab ini suway di mabugto impagsyukurtan niyo iban pamudji patuhantan niyo Rabbul Alamin amuin Tuhan tuput siara isa-isa niya tunggal imma patut tukbalan simpagsarang syukur sinipun iban siara in Tuhan Allah maha suci maha tinggi amu imma patut pujihun simpupujihan sampurna in Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga kaulungan sin Allah ta'ala in maudu atawakan pangadjian tanyo hapag lingkod-lingkod tanyo di hatampat miulya sin Allah ta'ala amuna in maudu pakarajaan landuin halra niya amuna in kalabbihan simpagzikir atawakan pagtumtum fa Allah. Sabab impakarajaan pagtumtum fa Allah amunaun tumaalluk ingkatan sin tibayhuan ginisan tibayhuan ibadat pagtawagon sehingga in uno-uno ibadat mapasaw siya apabila bang bukon hakarna impagtunaikan niya bilang pagtumtum fa Allah amuna karna Allah. Minsan papauno in taud sin ibadat biya diin in lingkat sin ibadat apabila wala siya siyandig pamagtumtum fa Allah mapasaw siya hati niya makatudyo pabukon na karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasawab ini impagzikir impagtumtum fa Allah aminin puunan
amu intiallukan sing ginis-ginisan ibadat fa Allah Ta'ala. Hasabab ini muslim wajib hagin hawaniya in suwainya tumtumun in Allah hakatan kahalan. Hakatan waktu. Dihaini unu impagbahasa pagzikir. Atau akan pagtumtum fa Allah. Aun waktu. Deng hakasiwi-siwi taniyo pagkarungugan taniyo na impagzikir fa Allah. Atau akan imagtumtum fa Allah. Sambil masawa na halawm simpangatayan taniyo. In maksud simpagtawagun pagzikir fa Allah. Sagawa. Aun waktu. Hasabab sing kakurang sin ilmu. Simpanghati taniyo. Wala taniyo na paluag. Biya simpagpaluag sim mga ulama taniyo. Biyay takatu taniyo ing kahalan. Iwan kalagguan simbagtumtum fa Allah. Aun waktu impanghati tabiya katus tabiya sim manusia. Immagzikir fa Allah tuput. Doon sadya amuin labay. Bang hikabat bat sindila sim manusia. Amurad to. Impanghati sing kaibanan. Impagzikir fa Allah tiuput. In suway lumabtik indila muhangan sin Allah. Ampakaw makaian. Ini kau nagzikir fa Tuhan. Sambil hinangun siya amo injidikiran. Pag-usalun sing kaibanan apabila maun in biya mga mag-uy parahmatullah. Zikiran nila yadto. Sambil aun waktu. Asawab sin biska iban sapat nila magzikir. Di na ahon makatulid. Na impagzikir wala siya tiupot didto. Amin suway sadya kita makapamungsin la ilaha illallah. Atau akan suway sadya kita mamung subhanallah. Alhamdulillah ampa kita makapagzikir. Liureng hadtuway roon na zikir. Bukum biyad to mga kataw tayo manghuran kaya ulungan sin Allah. Sagawa impagzikir. Ingkatan tibayhuan hinang ibadat. Deng hamanahut pamaaslag. Siwo dah palahilan iban sin hakasipukan. Ginis-ginisan ibadat. Tiyunay mo hakarna sin muhungkaw sin pagtag-ipon patuhan. Intawag ka niya zikir fa Allah. Biya sin sambahayang. In siya hambuok dengan mga salagu-lagu zikir. Pagkarungukan tanyo ha ayat sinallahu ta'ala wa aqimis salata li zikri. Palindu ka insambahayang bilang hipanumtum mukaku ipagzikir. So mimaknang yanan insambahayang yaun zikir. Dengan mga kaibanan ulama nagtafsir sin ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum ayaw makagalantang kanyo impangalta niyo. Iban sim mga kaanakan niyo pag-ayupot kanila an zikrillah dengan pagzikir fa Allah. Mi'nahan sing kaibanan mufassirun impagzikir dito hadto amuna insambahayang. Hati na insambahayang mungyanan tiyawag zikir. Iban sa lagu-lagu zikir sabab may ding hakatagna sin tindog mo tu'lid umalupaw pa Allah Ta'ala wayroon dugaing mukarna halaw sin atay taiban pikilan tabalengkan kabasaran sin Allah. Doon tumagna in khusyu' hari pa kaw makasudalam sin sambahayang panagnaan sin tindog mo. Aming concentration in focus sin pangatayan taniyo. Timindog kita no sumambahayang harap pa Allah, zikir yadto fa Allah. Sambil manusia tumakbir sin takbiratul ihram halapal Allahu Akbar zikir. Mamassa sin suratul Fatiha zikir. Sambil halawm niya magsambong laung kita iman si maha suci maha tinggi Allah. Biasing kiyaway ta hadithun qudsi.
Rumukuk kau yaun zumikir kau. Tumunga kau i'tidal zumikir. Sumujud kau zikir. Limingkud kau zikir. Ingkatan hibalmu. Iban singkatan liapal sin simudmu. Sambil mabut pasalam tubtuban sin sambahayang. Zikir impanagnaan sambil hinapusan niya. Hangkan nga na nin sambahyang zikir. Amiyat tu in hambuok dengan mga makna sin in zikir. Nalangkung niya ingkatan tibayhu an ibadat. Siyandig mo hakar na sin Allah. Muhung kau sin rida iban ulung niya. Iban kaampunan deng ha Allah. Intawag ka niya zikir. Hasabab ini makia ulungan sin Allah. Insa kaula-ula. Dihay ni katabunan na impamaham sing kita niubat in zikir subay labtik sindila. Sagawa kya hatihan iman masawakat in zikir mapaun taniu hakatihabaan sin adlaw iban dum taniu pagbahasahon niya kauhaan tagupat kajam nanunumtum ko patuhan. Sabab may tain umalup ka kakaun katumtuman min Allah zikir. Bukon ka dengan mga adab simpagkaon bangkaw sumungit mamungkaw bismillah zikir. Bangkaw kansuban makatumtum ko fa Allah magsyukur kau kanya halapal alhamdulillah. Matug kau hangan sin Allah. Magbangon ko ring hakaturan magbati hangan da sin Allah. Ingkatan kignut kuhibal sim muslim. Insyayaun zikir panumtum patuhan. Sambil hawak tu simpagtug niya hinduan siya sin Nabi, sabbutun niya ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, nakasud siya paparkala zikir. Pagkaon niya, impagtug niya, impagpaygo niya, impagguwa niya tumikang palawang simbay ni harap pagwa imoy si harap pabay niya. Kaya tumtuman nin Allah, halom sin office niya katumtuman nin Allah. Hapag usaha niya, hapag school niya, di malawakan nin Allah Ta'ala. Amuyad tu indumagbus pagbahasahun impanumtum fa Allah. Wala siya nabugto alom sing kauhan tagupat kajam. Amunin ayat daakan katu sin Allah Ta'ala halom sing Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Daakan katu sin Allah. In mikitumtum siya katu tanyukatan tumtumaniu aku. Impagtumtum fa Allah hakatan kahalan. Haunu binaybaya haunu binaybayan. Amin mapatutumtumun min Allah. Bangaung kakuyagan kakitaan mo makapamungkaw alhamdulillah atawakan masya Allah. Bangaun dengan makaajaybiwan kabugaan makapamungkaw subhanallah. Bang muka kita aning kalabbihan sin Allah makapamudji manglaggo kau halapal Allahu Akbar. Ingkatan ini kignut ko iwal si Muslim. Bang niya tiukbal hapag tumtum fa Allah. Katumtuman nin Allah zikir ing kakahinang niya. So bang immu'min nanumtum siya patuhan along sing kauhan tagupat kajam. Naparagbus niya iban na agad niya inda akan kanya sintuhan tumtumaniu ako. Injanji sinallahu ta'ala siyugpatan nin ayat. Azkurukum tumtumun taraysab kamu. Ma'nari kamu kalupahan sin Allah. Tumtumun kamu sin Tuhan. Tumtumun kita niyo sin Allah. Bangin Allah Ta'ala tiyo tumtum taniyo. Hambuk pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fis shiddah. Pagpakilakaw fa Allah. Tumtumain Allah. Hawaktu kau masanyang. Hawaktu kau halom lasig. Hawaktu kau halom singkahayang. Ya'rifka fis shiddah. Di kau kalupahan sin Allah Ta'ala hawaktu dumagpag kay muing kasigpitan. Bunal iban matan. Nagjato hazaman sing kanabi-nabihan.
Wairuon sa lagu-lagu sanjata nila malengkan amuraing panungtung patuhan. Minsan pa aming pagbasahon matunggang making. In dunia, in kanabihan, in alam sin atay nila Allah. Hasabab yatu in tatabangan sin Allah Ta'ala dunhaun maluhay numaug kanila. Sabab imparsugpatan nila makamdus iban mahugot patuhan Rabbul Alamin. Hangkan din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biulan sangan niya kita niyo. Simpakarajaan pagtumtum patuhan biyaita niya katu taniyo. Masalul ladhi yazkuru rabbahu walladhi la yazkuru rabbah. Masalul hayyi wal mayyit. Insapantun sinta unanunumtum patuhan niya. Hakataan kahalan. Habiak diin na intibayhuan simpagtumtum indagbus simpagtumtum. Sibu dah liapal sindila niya liabtik. Sibu dah aksyon kakahinang sing anggaw tabaran niya. Parsugpatan niya patuhan. Iban sin sapantun sinta wala nanunumtum patuhan. Long sin Nabi biak sila sapantun simbuhi iban simpatay. Uning pagbahasaon sin Nabi. Buhi-buhian intao nanunumtum patuhan. Intao wala doon kaniing pagtumtum patuhan. Ngiyanan sadya maghibal si hababaw sing gumi. Matawag sadya siya buhi yaunin niya walihan hagin hawa niya hajasad niya. Sain hakikat iban kamattanan hapamandang sin Allah. Wairuun kabuhi doon kaniya. Wairuun kabuhi sin jasad niya. Sebab mahi bugto imparsugpatan niya iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Sabangin tao basa-basaanin dila niya inigad simud niya sin paglapal hangan sin Allah. Inallahu subhanahu wa ta'ala di siya kalupahan. Sibu da siya kasigpitan iban kahayangan tium-tum nin Allah. Suway niya pahupon alom sin atay na in siya wala siya kialulupahan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabang imanu siya iminut na siya timagna. Piyahil pahil niya na impagtumtum patuhan. Lipahan na siya simpakarajaan dunia. Minsan intilahak simbilal manawag tawag magbang. Di na majugjug inatay niya. Wairuun Allah halang simpangatayan niya. Ngan sadya buhi amyanin pagyanon sin Nabi. Sagawa patay siya pamandang sin Allah. In zikir landuin luhay niya. Landuin gaan niya. Dahil nga mga hilabtik sindila iban kakahinang tamakajari siya tumaalog papagzikir patuhan. Sambil hinduan kita niyo sin Nabi. Biulan sangan niya kita niyo. Simpagtumtum patuhan ing kahalgaan niya ini. Amin di tanyo mapahil-pahil iban palabayon. Unin handi nga mga hadis sin Nabi piyo saka kato tanyo. Biyaitaan niya kita niyo. Kalimatahan sin dua kalimat. Sin dua kabtangan. Hikabtang sindila taniyo. Khafifatani landuin gaan niya harila hilabtik. Sakilatan sarta landuin bugat niya bang ibutang hatimbangan haadlaw kiyama. Unin dua kabtangan niyan hindu sin Nabi. Magaan hadila mabugat hatimbangan. Amuna in zikir iban pagtumtum fa Allah. Hawaktu kita magzikir iban mamungkan niya. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Landu inggaan niya. Usaka kato sin Nabi. Minsan ko mga lingkod-lingkuran na paglingkod-lingkuran mo. Ato mga simasaday-saday kau. Kimukulang-kulang ko habay mo. Di kau magtuyo. Magpahuwa sing kusog masupaya hikatunay mo ini. Hilabtik mo sadya indul nila mo subhanallahil azim. Panagnaan hikarwa subhanallahi wa bihamdi. Haadlaw kiyama hibutang sin Allahu Ta'ala
hatimbangan sin amal mo ibadat, mugat siapa hinang marayaw. Sa manusia, aung palipagaha pagtumtum patuhan. In kaibanan manusia, amin lipaga nalo mo sin dunia. In bangman sila, amin hidayatan sin Allah Ta'ala, sarta in kahidayatan bangman patutugon halong sin hidayat niya. Sabab in manusia maluhi na tuod. Malusong na tuod bang niya wiyog to in parsugpatan ni iban sintuhan ni Allah. Sa manusia siyugpat niya in parsugpatan ni iban sintuhan, magparuntungan siya tartanto dunya dagpagpaadlaw akhirah. Hasabab ini makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok yatu dengan mga kalabbihan sin pagzikir. Buhi-buhian ko pamandang sin Tuhan Rabbul Alamin. Damikian in pagzikir. Fa Allah subhanahu wa ta'ala dun hayan paluhayon kaymo numaog in tatabangan niya. Tatabangan sin Allah. Biyan ni sin sambat tiag na andeng hakanabihan. Wayroon sa lagu-lagu pakukus nila. Umalup hasatro, iban pagpangayo tabang patuhan, amo rin zikir. Biya na kanda Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Hawak tu niya liumu im mga barhala along sing Ka'bah. Siambil kiapinan ni hambuok da. Miabot piasag daw siya sin Namrud. Hasundalo niya, sambil inhinang kaniya, kan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sabab sing kakahinang niya yadto, liyo mo niya imbarhala along sing Ka'bah, piara pugan siya kayo, sambil tilakbo siya palong sing kayo. Unin hinang sin Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Unin hinang sin Nabi Allah Ibrahim amin liubo niya in barhala along sin Ka'bah. Wayroon na hinang niya. Wayroon gapi niya tumabang kaniya. Wayroon taurakula sandigan niya iban hiuat-huat niya. Sa unim pamong niya, landuin luhay singkab tangan parsugpatan niya patuhan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wayroon na. Piupok sin Ibrahim halapal yadto, hasbi Allah wa ni'mal wakil, tilakbo siya. Hapaglapal niya singkab tangan niya to sin dua atawakan zikir patuhan, tiyumtum nain Allah bat amurad tu imamarahi tumabangkan niya. Iban sarayaw-rayaw pangandulan pagtawakkalanin Allah, automatic wala pa siya magpakpakayo, amu impila adlaw piasuliaban sin Namrud, nagfarman magtuin Allah Ta'ala pakayo, farman sin Allah along sin Quran, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Long sin Allah Ta'ala nagfarman kami pakayo, yaitaan na mo ingkayo aming nagsusuliab. Ya nar, wahai kau kayu, kuni barda, pagpaon kau, pagpahagpay kau. In asal-asal sing kayo mapaso, sa unim mahinang niya bang hiiging kawasan niya sin Allah, kuni barda, pagpahagpay kau, wayrun mustahil patuhan. Hisu imanu siya di maghajat Tuhan. Hisu imanu siya di maghajat persugpatan niya fa Allah, bangin Allah subhanahu wa ta'ala, kakausan niya, iban halawang pagbaya ni ingkatan. Sa imanu siya, wala nila amuing kiabatukan, sabab sin lipaga sin bunyi-bunyihan dunya, wala nila kita ing kakawasahan, iban kabasaran si mahasuci Allah. Wayroon na hinang singkayo, kuni bardan,
pagpahagpay kau. Wasalaman ala Ibrahim. Iban salamatahi Ibrahim halauman mo. Long sim mga ulama magtatafsir bangin ayat wala siyugpatan sin Allah. Pagpahagpay ka wala niya siyugpatan salamatain Ibrahim, mapatay long niya in Ibrahim halong sin hagpay sin long sin kayo. Sa siyugpatan sin Allah, salamata halauman mo in Ibrahim. Nawayron na hinang sin kayo. Hatinaw in pangadyan makatarid po. In pagbaya, in pagkawasa, halong pagbaya sin Allah. Hati na bangin Allah Ta'ala kawasa hakatan, makapagbaya hakatan, isu imanu siya di mabaya, sumugpat patuhan ni Rabbul Alamin. Wairun mustahil pa Allah. Inna billah Ismail alaihi salatu wassalam, hawaktu Pia patakainop inna bila Ibrahim bati pasumbay ka niya inanak niya bilang pagkurbanan. Sambil miyadto sila paisok gimba hipyahantang nila in pagsumbay. Giyot sin nabila Ibrahim imbatang liog sin anak niya tunggalan. Kanungnungan puan taho ng paseridziki ang sin Allah. Kanungnungan sin pangatud niya. Sa wala niya piala bining hadaakan kanya sin Tuhan, hawak tu niya hiyot in batang liog sin Ismail di mo inlaring. Di mo in pakukos, in mahait. Sabab may, Al-Khalilu yuridu an yazbah. Wal-Jalil la yuridu an yazbah. In kakasi sin Tuhan Ibrahim, in kabayaan niya masumbay in Ibrahim. Sabab magad haraakan sin Tuhan. In kabayaan sin maha suci, maha tinggi Allah, subayri masumbay in Ibrahim. Hisin na agad. Inna agad ha Allah. Al-Khalilu yuridu an yazbah. Wal-Jalilu la yurid an yazbah. In Ibrahim kabayaan niya masumbay, sa inallah ri niya kabayaan in masumbay in Ismail. How no in kawasa sin laring? How no in kawasa sin mahait makapali? Inig sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in kabayaan niya suwiri masumbay. Nabang bihaun piyasa wakatu sin Allah, halaw sin Quran. In pagbaya, halaw sin tagmilik sin Allah, iban kawasa sin Allah, isu imanu siya di mabaya sumuok patuhan. Isu imanu siya lumayo, mangayo deng hapartabangan, iban partulungan sin Allah. Wayroon mabaya, malingkan amura imanu siya wala nila kita, iban kihatihan, in kabasaran si mahasuci mahatinggi Allah. May taan Ibrahim wala nasumbay, may taan Ibrahim wala nasunog, sabab zikir. Tiyum-tum na in Allah. Bang mo tiyum-tumin Allah, rin niya kau pasaran. Bang mo tiyum-tumin Allah, wala niya kau yan kaya lulupahan. Bang mo tiyum-tumin Allah, halaw sin kasipukan, tumtumun niya kau hakatauran si malaikat niya. Bangin Allah sumuok kau matun kaniya hapag ibadat. Bang mga magsukod hangdangaw, insub iban baya sin Allah sumuok kay mo hangasta. Bang insub mo sumuok patuhan, hangasta sumuok in kay mo in Allah Ta'ala kay mo hangdupa. Bang insuok mo fa Allah, bat insub mo yan, manaw kau matun kaniya, labi deng hadto insub iban baya sin Allah sumuok kay mo bakun niya ko nagdaragan. Unim maksud dito, sa sub-sub mo sumuok fa Allah, mas labi imbaya sin Allah sumuok mo kay mo. Ma'na bang mutiyum tumin Allah salama-lama ri niya kau kalupahan. In Allah Ta'ala landu in luag sin kaampunan, sin ulong, in rahmat sin Tuhan, in kalabihan sin Tuhan. Ayaw pa kain sumuok na kau kaniya.
Ayaw pakain tium-tum munasya. Ayaw pakain isbat munasya. Ayaw pakain nagtafakkur na kau hakabasaran sin Allah. Liling mo ingkatan piyapanjari wayroon makakaus malingkan Allah. Walaupun imanu siya limayu na siya dengha Allah. Tawagun na siya magbalik sin Allah. Dengha uno yan kalabbihan sin Allah. Nabi adiin na inanumtum ko patuhan. Innamong kau Allahu Akbar. Inliabtik mo indila mo subhanallah. Alhamdulillah. Indi kau sambagun sin Tuhan. Walaupun imanu siya bihit alam sin Quran. Limayu na siya. Simiha na siya dengharan mabuntol. Tawagun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Allah. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Pamungan baka nila o Muhammad. Dengha mga maana sin tafsir sin ayat sin Allah. Pamungan baka nila o Muhammad. Ya ibadi yariku sila tiyawag. Wahai kamu mga ipunku. Amuin asrafu ala anfusihim. Pia mahadja nila na inggin hawabaran nila laum si maksiat. Yariku sila tiyawag. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw niyo hugtua. In huwat-huwat niyo dengha rahmat sin Allah. Dengha ulong sin Allah. Manusia limayu na dengha Tuhan. Pia mahadja na inggin hawa ni alam si maksiat. Sa kabakan tanuin baita sin Allah alam sin Quran. Tiyawag niya ibadi. Wahai kamu mga ipon ko. May tain tao nagmamaksiat. Ipon sin Tuhan nagtatag ipon. Wayroon. Imanu siya simiha na siya dengharan kasabun na alam. Imanu siya naghinang na siya simpardusahan. Himinang na siya sing kabungsihan sin Tuhan. Siyunggod niya na intuhan. Tanganan pa siya magtag-ipon, di na. Sa may ayat ini tiyawag da sila sin Allah, ibadi, wahai kamu mga ipon ko. Kabakan mo in lingkat, in ajaib, hakallam sinallahu ta'ala minsan in simulang kanya, impangatod niya ipon da sin Tuhan. May ta sababin Allah, Ghafurur Rahim, baing ulungon, iban baing kasihon kato tanukatan. In limayo na kau, tawagun ko sin Allah. Hangkanin Allah ta'ala ri'i kasipat in ulong niya. Maulong deng hakatan, maulong. Di hababaw sing gumi. Inulong si manusia aun inugtuan niya. Aun limitation niya. Aun jangkaan niya. Aun waktu bang kau biak mga makit, bang kau biak bang manusia makita siya. Hinang munkar. Aun waktu magdugal impangatayan niya. Sambil mabut, papakarajaan amuin, makapamung siya sini kasakit sin atay, sin hambuk tay manghud niya. Doon nakagura-guraon niya, hinaon niya, pamungmungan niya, sabab mahi, yagad na emotion sin atay niya. Wala siya nagbalik pakarya sa linya. Inbang siya magpatumtum hambuk taunalaong, subay in atud ni atud luoy iban kasilasa. Kita mo, inulong si manusia, bukum biya sinulong sin Allah. Bang kakitaan niya on nagmamaksiat, impangatud niya on waktu hinang mangi. Impangatud niya intauya on taunarka. Nahaayat ini kapangadjian taniyo. Bang aun tao nagmamaksiat, tao naghinang kangian, suway impangatud mo kaniya, aturun mo sin ulong iwan kasilasa. Sabab in maksud mo, makakita kau maksiat, pabuntulon mo.
In maksud tama kita tauna laung hindu anta. Nabi din ini kahindu ta bang miumuna indugal iwan bungsi tahambuk tauna laung hapang hati ta. Hapang hati ta saja. Inallahu ta'ala wakum biad tuirun sibu. Dihilan kita ni pangadjian sin Allah. Ya ibadi wahai kamu ipunku. Sa nagmamaksiat wala nagtag-ipon. Sabab ulong sin Allah. In ikaw asda'i magdadakwah. Suway imaksiat kita mo tao naghihinang suway ulong. Ang kanalong Imam Syafi'i rahimahullah. Kabungsihan kulong na imaksiat. Sa kalasahan ko in nagmamaksiat. Di ko siya kabungsihan. Kabungsihan ko imaksiat hinang niya. Sa bukon amin tao nakahinang kaniya. Nahazaman taniunin nagjato. Nawawul in social media. Magpawa sing kakaingat niya. Sabab di gumuain ingat niya sa hinggari mabut papakaradyaan. Hikapatampal niya mga mahadjana. Ingkatan katilibot niya nalaong iban nasa. Siyara ingkurek katan. Ugat biya mga lagbu bakul. Mayta. Wala niya kaingatan iban kalupahan niya. In ayat sinallah bilang panghindu. Suway ko maulong hataunalaong mga pangatun. Nah. Long sinallah ya ibadi. Wahai kamu mga ipon ko ang nagmamaksiat. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw niyo mugtua. In huwat-huwat niyo deng haulong sinallah. Minsan panahipo na indunya inisim pagmaksiat. In ulong sin Allah labireng hadto in luag. Inna Allah yagfiru dhunuba jami'a. Bunal tu din Allah ampunun niya indusa singkatan. Wayroon piun niya. Bang imanu siya mga yura kaampunan kaniya. So in ulong sin Allah hinduan kita niyo. Bukon hatin ulong niya hatao nag-ibadat. Sambil in ulong niya saplag pakatan. Nagmamaksiat na lang kung niya kata. Allah. Bihadtin ulong niya. Damikyanin ulong sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Di mo rin sabi kasifat. Nagjatu iwan piyajatu sin Allah. Before sin Isra wal Mi'raj. Di tahula Taif amin piyagtilo siya. Piyagtilo siya kabata-bataan iwan tabi untuk kulangin akal. Simbatu. Unin hinang sin Nabi. Wala siya namungmung. Wala siya namung ligaw. Wala siya nangayo-ngayo patuhan siyuknaan ni intao ng gura-gura kaniya. Di tumay masing kasabunalan simpya sampay niya. Sa unin agisin Nabi, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayati mga tao ko. Sabab wayroong pangirab-ngirab nila tungod marikako. May taangyanan sin Nabi tao ko. Sin bukun niya tauin tao Taif. Yat tohula Makkah mga tao niya. Sa mayta niya niyasab ihdi qawmi. Hidayat mga tao ko ini amin ng gura-gura kako. Sin bukun niya tao. Mahi sabab yaun in ulong lasahalong sin atay niya. Hawak to na naugin Jibril na mayta kanya ya Rasulallah. In malaikat sing kamalaikatan sing kabudburan. Tiugutan sila sinallahu ta'ala miari kay mo na mayta. Tumagad sin sa saginahan mo lang niya. Bangbat kabayaan mo na imbo dahula Makkah. Papagtikbiun na supaya intao hula Taif ini. Majul jana kataan. Saginadya kolong na hinangun nila. Unin agisin sin Rasulullah. La ya Jibril. Ayaw lang niya. La'allallah an yukhrija min aslabihi man ya'budullah wala yusriku bihi syai'a. Ayaw lang niya Jibril. Adakala aung palong niya dengan mga panubo nila ini, liuran nila susungon zaman, gumuha, in magtag-ipon sila patuhan, iban di magsakutukan niya. Unin agi sin Jibril, sadaka man sammaka ar-raufar rahim. Bunal to din Allah, wala siya nalaong iban wala na sa amin nagngan kay mo. In ikaw bang ulungon iban bang patiagon hapag kay mo manusia. So in ulong sin Allah kabakanta
Iban ulung sin Nabi piaragbus katu taniyo. Wayruun hinubtuban, wayruun hugna. Hatau nagmamaksiat. Nabiadiin na bang kau nanumtum na patuhan. Biadiin na bang kau nagzikir patuhan. Biarinin luag iban lagbu sin ulung niya kaymo. Hasawa biya to ayaw taniyo pahil-pahilun. Impagtumtum taniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian biya sin sambat maluhay numaog impartabangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nanunumtum sa parsugpatan mo yaon, koneksyon mo iban sin tag-ipon mo. Bat nagjaturay sa banabella Yunus izunnun alayhi salam, hawak tu kisah katu tanu sinallahu ta'ala alam sin Quran, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdira alay. Hawak tu in Yunus gimuwa sereng hakauman nereng mga tao niya nagdurugal siya. Biya mga nagmaadjul piyag juruan ni mga tao niya di tumay masin da'wa. Gimuwa siya. Binin na in da'wa daakan kanya sin Tuhan. Unin agi sin Allah Ta'ala fazanna allan naqdira alay. Nahuna-una sin Yunus, hindi na mulong sin Allah Ta'ala, kagausan pasigpit uning kahalan niya. Nunin hinang sin Allah, piyasigpit ing kahalan niya. Yunus, alayhi salam, piyasigpit ing kahalan niya sin Allah. Inhuna-una sin Yunus, di kagausan sin Allah. Na piyanyata ka niya sin Tuhan, unin hinang kanabela Yunus, piatun siya sin Tuhan nahut. Amin whale. Istakda kula yawn. Kahumbo ka una. Hut. Piatun. Amunin sugpat sin ayat. Fanada fi zulumat. Dito na siya long tiyan sin hut. Long sin Allah kisah kato. Similawak na in Yunus. Fanada fi zulumat. Timawag na siya patuhan niya halong sin katigid luman. Unin tawag niya patuhan, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di na magkabugto harila sin Yunus, in zikir ini. Impagtumtum niya patuhan. Sabab yan pa siya nakasayuyaon na siya alam sintiyan sin ista. Amot na impagpamong niya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir na imbiatbat niya, parsugpatan niya fa Allah. Unin hinang kanya sin Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Tiyay maknamu impangindo asin Yunus immalappas siya. Deng halaw sintiyan sin hut, liapas na mo siya deng hakasigpitan niya yaon. Deng haunin sabab, zikir. Deng haunin sabab, hiyawn siya sin Allah, liwa siya sin hut, sin istakdakula, sabab sin zikir. Unin na may isin na may zikir. Impaslud sin zikir. Allah Ta'ala beta'alam sin Quran. Falawla kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Bangsad jabat inna bella Yunus. Bukun sereng ha mga tao makusog magtatasbih. Bukun sereng ang mga tao makusog manumtum patuhan, magzikir patuhan, lalabisa fi batnihi, tartantu, long sim mga ulama magtatafsir, intiyan sinhut, mahinang niya nakuhul. Sambil mabot inadlaw kiyama, rin na siya makakuha. Falawla kana minal musabbihin. Bangsadya in Yunus long sin Allah, bukun din ang mga tao magtatasbih, wayruun Allah halam sin atay niya. Intiyan sin hut amunating kuhul niya sambil haadlaw kiyama. Sa may siya hiwa sin Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Hiyawn na mo siya hiwa ibantiyay maknamuing kabayaan niya.
Nahon siya dengan kasigpitan, liwa siya nagbalik sinhut. Deng hauno, zikir niya fa Allah. May ni impaslud sin zikir. Sin Nabiyullah Yunus. May ni ingkusog sin zikir sin Nabiyullah Yunus. Sabab lang sin mga ulama in zikir yan nakandut niya into pakarajaan mahalga. Yan halaw sin zikir into pakarajaan. Bangtan yudungdungan lang sin magtatafsir ha ayat ini. Kisah katu sin Allah Ta'ala lang sin Quran. Fanada fi zulumat. Timawag in Yunus halaw sin mga katigidluman. May plural sin Allah Ta'ala in katigidluman dito. Wala biyutang sin Allah timawag in Yunus halaw tiyan sin Hud. Wala biyutang sin Allah timawag in Yunus halaw sin tigidlum. Sa inlimpal sin Allah halaw sin ayat timawag in Yunus halaw sin katigidluman bimakna mataud. Tigidlum naputus sin tigidlum piutus sin tigidlum. Tigidlum sin waktu rum tiyun siya sin ista. Tigidlum sin laum sin dagat. Tigidlum sin laum sin tiyan sin hud. Timawag siya halom sin katigidluman. Wayroon ababon niya uno-uno. Wayroon manu siya huat-huatun niya. Wayroon tatabangan biya sindi ka tubang ko kasigpitan. Aun huat-huatun mo mga ayuda. Aung machat mo, aung katiksan mo, aung kakulan mo. Yari ako alam kasigpitan, tabangan niyo ako. Sa inyo no, wayroon blackout. Tutigidlum, piutus siya. Sa impaslud sin zikir, piyagwa siya din tuhad to. Sabab may nakandut niya into, panagnaan na mong siya, La ilaha illa ant. Hisuin tiyawag niya, wayroon dugaing malengkan Allah. Ampaing kita bang simigpit ing kabuhi ta. Dumagan kita pahisuin ta uwi mga kakilahan ta. Yeah. Wala pa kita kesisigpitan tiyutumtum tayad turalong nahikuan yadto. Makatabang long niya kako. Kuri-kuriun ko sa jalong ni in cellphone ko, makontak ko na siya, aw nahuat-huatun ko. Ataw long niya aw pabiya mga tiyataw-taw ko. Impikilan si Manu siya biyahad to. Sa inyo no swayroon. Purnain atay niya tumawag patuan la ilaha illa ant. Tauhid. Kalimatut tauhid. Wayroon sakutun niya. Wayroon sibu sa banding niya. Wayroon sibuan niya. Wayroon kasarupahan niya. Tuput tunggalin Allah. La ilaha illa anta. Wayroon Tuhan malengkan ikawra. Panagnaan luon sin zikir niya. Hikarwa luon niya subhanaka. Piyudji niya na timas binasya patuhan. Maha suci, maha tinggi kau ya Allah. Subhanaka. Wala mo keingatan impaslud sin kalimat ini subhanallah. Mamungkaw subhanallah atau subhanaka ya Rabb. Lapalanduin gaan niya subhanallah. Sain isuk niya landuin pahun iban kamdus. In kalimat subhanallah. Amuna unin yusal sin Allah. Maha suci, maha tinggi. Siabut niya hapanagnaan ayat. Am inna mayta biyat batkatu sin Allah in Isra wal Mi'raj. Wayroon dugaing kalimat bang bukun subhana. Amunin hasuratul Isra subhanalladzi. Lagkaw ayat alam sing Quran. Lagkaw surah alam sing Quran. Wayroon tiyagnaan sin Allah. Hakalimat subhana. Malengkan hapakarajaan al-Isra wal Mi'raj. Sabab may in Isra di mapula-pula. Hangkabulan harap matto nga Makkah pa Masjidil Aqsa. Hangkabulan nga Masjidil Aqsa magbalik pa Makkah.
sa mahina kawa sin nabi long sin Allah laylan tingian sindum maita sababin Allah Ta'ala subhana mahina kasakat in nabi dengha Masjidil Aqsa harap pataas sin langit sambil 500 pa dengha 7 lapis langit harap mo tu Sidratul Muntaha sambil di makakausin Jibril magad kaniya hisiin nagpara kaniya Allah Ta'ala main Allah Ta'ala subhana maha suci in paslud sing kalimat yan yusal sin nabella Yunus la ilaha illa anta subhanaka maha suci ko ya Allah hikatu in luon singkab tangan niya inni kuntu minaz zalimin nagtaubat siapa Tuhan bunal tu din aku ya Allah yadmit niya imbaran niya berdosa nalaung iban nasa inni kuntu minaz zalimin ing kaunan ko ring mga taunang zalim naan niya ya ingin hawamu sa innaan niya ya kaingatan niya liangan sintuhan hinang niya amu sa inyan niya na imbaran niya, dia akan sesintuhan siulang niya. Liangan sesintuhan siunggod niya, iyan niya mo imbaran mo. Biasin nabilla Adam alaihi salam, fala taqraba min hadhihi sajara, ibut indua kamu magtiaon, ayaw kamu sumuok pambuk puun kahoy ini. Sa bukunat sila simuok, kimaun pa sila simbunga, unin dua waktu na tangtang intamong naginhawa nila. Rabbana zalamna. Ya Allah, naanya ya namu ingin hawa namu. Naanya ya nila sab tiud nila. In Yunus nianya ya nibaran niya tiud niya na kainang sinliangan sin Tuhan. Minig siya nagdurugal. Hawaktu siya nangin dua pa Tuhan. In bungsi kanya sin Allah miyawut piasigpit in kawuhi niya. Sa tiyawag niya man in Allah. Namudji man siya fa Allah anti masbih. Ampas siya nag-admit sin dosa niya. Liwa siya sinhud. Deng hauno zikir. Hangkan di mapula-pulain zikir fa Allah. Giaan-gaan sing kaiwanan manusia. Hinang-hinang piag bakay-bakay impag zikir pa Tuhan. Sa gawaing kalimat sadya subhanallah. Lumatus siya mo tu papitong lapis langit pa Sidratul Muntaha. In hakikat niya. Hangkan na in zikir na sabutan niyo. Amunay ni impuunan taallukan singkatan hinang marayaw. Hasabab ini makiaulungan sin Allah Ta'ala. Suway indum iban adlaw tanyo. Di mabutas in angan-angan tanyo patuhan tanyo Rabbul Alamin. Malawa na sadya impangannal tanyo hawak turum matug. Sagawa tiagnaan tanyo iban hipusan tanyo simpagsabot hangan sin Allah Ta'ala sarta amunat ting kabayaan kato sin Allah Ta'ala amin limpal ni halam sing Quran fazkuruni azkurkum tumtuman yu aku tumtumun kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan pia pagbarakat ing kabuhi tanyo iban pia tutug kita ni halam sin hidayat sim maha suci maha tinggi Allah Ta'ala mangin doa kita ni fa Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya ad-daima fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina warhamna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.